Mae'r cynllun yma yng Ngwynedd yn rhan o'r cynllun cenedlaethol atgyfeirio cleifion i wneud Ymarfer Corff Cymru, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ei reoli gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. The Exercise Referral Scheme here in Gwynedd is part of the National Exercise Referral Scheme, which is funded by Welsh Government and which is managed by Public Health Wales. Mae'r cynllun yn llipara rhwng 4 a 32 wythnosau. Mae hyn yn ddibynnol ar eich rhesymau dros cael eich cyfeirio. Mi fyddwn yn annog i chi fynychu ddwywaith yr wsos am awr ar gweithgareddau amrywio o weithgareddau o dan do, thu allan ac ar-lein. The Exercise Referral Scheme runs between 4 and 32 weeks depending on your reason for referral. You'll be encouraged to attend twice a week where possible, and we have a range of indoor classes, outdoor classes and sessions online. Mae'n hyfforddwyr yn cynnal ymgynghoriadau un wyneb i wyneb neu ar-lein gyda'n cleentiau cyn cychwyn y cynllun. Diben y cynllun yw hyrwyddo iechyd y lles drwy annog gweithgareddau hir dymor. We receive around 1,500 referrals each year to the Exercise Referral Scheme. Of those who complete the 16 weeks, they show a great improvement in their physical and mental health. I had a heart attack on the 4th of June last year, and it was quite a shock really, because I had a pain on my right hand side all the time, and I thought I'd pulled a muscle because I'm a plasterer. I was doing a ceiling and it kept getting worse. The next day it was getting worse. It took me in to Ysbyty Gwynedd, and it was linked up to a machine, and they said I needed an emergency operation to get a gland fluid and put a stent in. So I needed it to make it because it was flashing lights, 95 miles an hour. So after that, they said because it was a delay in me getting treatment, that I would probably never be able to work again, never lift anything heavier than a cup of tea. After coming here with people qualified that, you know, could do something if you had a heart attack, because I was too worried to do anything. Although I started feeling stronger, I thought, I can't pick this weight up or I can't use this machine, because you're scared you're going to have a heart attack. But with them being here and keeping an eye on you and keeping an eye on your pulse and, you know, your blood pressure and everything, you learn, you know, to do it yourself as well after. Here in Gwynedd, we offer a range of sessions face-to-face and also over Zoom. This will primarily depend on what option the client feels most comfortable and is right for them. Nes I gychwyn mis Medi flwyddyn dwytha. Ges i'n referio gan yr ffisio oedd yn meddwl lles o'n helpu conditions gynna fi. A wedyn, o'n i'n meddwl, ia, rhywbeth sy'n mynd i helpu, rhywbeth sydd yn mynd i slofi pethau lawr. Dyn mae o'n beneficial really, tyndi. Ond mae di helpu, dwi wedi cryfhau. Mae nghoesau fi'n gryfach. Swn i'n methu cerdded milltirodd, ond dwi'n medru parhau yn hirach na bion I gynt, heb gorau eistedd lawr a cymyseibiant a beth felly. A hefo mreichia fi, o'n i'n methu codi pethau, methu cario negas, ond dwi'n medru codi pethau yn well na bion I. Dwi am ymuno hefo'r gym trwy'r council a cario ymlaen dŵad yma. So dwi'n teimlo yn saffach cerdded ar y treadmill. Os dwi'n cerdded 20 munud ar y treadmill, wel dwi'n gwybod fydra I stopio unrhyw bryd. Rydym yn derbyn ar gyfartaledd 1,500 o gyluntiau'r flwyddyn. O'r rhain sy'n gwblhau'r cynllun, maent yn dangos gwellhad yn iechyd corfforol a meddyliol. The Exercise Referral Scheme can be very beneficial for all those who complete. We receive around 1,500 referrals a year, and this is for a range of physical and mental health reasons. Mi eisiau I weld yr doctor rhyw 4 mis nôl a gofyn am referral fel incentive I job bod chi bach mwy ffit. Dwi'n los mwy ffit nag o'n I a dwi'n sbio ymlaen rwan I ddod draw o leia 2 waith yr wythnos. A dwi'n sbio ymlaen i'r sesiynau yn ofnadwy. Mae'n help mawr I mi. Nes I golli Gymraeg 2 mlynedd nôl, wedyn mae wedi bod yn help mawr i'n meddwl.
Mae gen I ferch sy'n gwneud yr un fath ar y gym, a wedyn mae hi wedi deitha fi am gario ymlaen, ia. A da ni'n gwneud ffrindiau da yma, fatha Rob, a wedyn mae Fiona mor gyfeillgar efo pawb cael ni gyd ddod yn ôl, de. A mae'n beth da, dyri. Actif am oes ydy sesiynau dwysedd isel sy'n bob ganolfan yn Byw'n Iach. Awr o sesiynau dyn nhw i gyd. A fydda i'n cymryd rhan o'r dosbarth i chi. Mae fyny chi yn y dosbarthiadau, fydda ni'n gwneud pethau amrywiaeth a bethau gwahanol o stafell ffitrwydd, gemau boccia, pickleball, tennis, neu light circuit. Llawer o bethau amrywiaeth dwysedd isel. So mae'n ffordd da os ydych chi'n cychwyn mewn i ffitrwydd, neu bod chi'n dod yn ôl o anafiadau, especially ganolig gyfer efo NERS. Mae'n rhywbeth da, so follow-up ar ôl chi gorffen sesiwn NERS a chi joinio ni wedyn actif am oes.